Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje kuba mwatega amatwi ibiganiro byacu, ni amakuru rwose abagezweho muri sipoti apudeti, ni amakuru rwose aba atomoye neza cyane, ni amakuru tuba twakoresheje imbaraga tuyashaka ku buryo bukomeye. Muri iki gitondo ubu tuvugana ari guteranira inama hariya rwose i Kacyiru cyangwa se hariya muri nyubako ya hariya Ishyorongi. Ni inama igiye kuba yagaruka ku bakinnyi bashobora kuba bahagarikwa mu ikipe ya APR. Ni abakinnyi bagera kuri batatu nibo tugiye kuba twagarukaho. Ese barashinzwe iki? Nibyo tugiye kuba twabagarukiraho muri iki kiganiro. Nizere ko rwose subscribe, comment na like mwamaze kuba mwayiterekaho 5/5. Reka tube twatangira n'abakinnyi bari kuvugwa ko bashobora kuba bahagarikwa mu ikipe ya APR. Ni amakuru rwose ari kugenda avugwa hariya mu ikipe ya APR. Umukinnyi wa mbere bari kuvuga rwose ni umukinnyi bita Clement. Uyu Clement amaze iminsi adakina mu ikipe ya APR. Ntago nzi uburyo ki byagenze, ariko bavuga ko abari hafi ye rwose bavuga ko afite imvune yo mu kagombambari, ariko abayobozi ba APR baramupima n'abaganga bagasanga rwose nta mvune afite, ariko we akavuga ko afite imvune. Ibyo byatangajwe cyangwa se ibyo byerekanye ko uyu mukinnyi Clement afite izindi randevu yifitiye mu ikipe ya APR cyangwa se ashaka gusohoka mu ikipe ya APR, byatumye bamugarukaho rwose bagashaka kuba bamuhagarika mu ikipe ya APR, dore ko amaze iminsi adakina mu ikipe ya APR. Undi mukinnyi bamwita Yunusu rwose ibitego ikipe ya APR ejo yatsinzwe biragaragara ko ari we byakomotseho, dore ko yatsinze igitego yitsinze igitego yikubise umukwaju wa hatari, byatumye n'uyu mukinnyi rwose agarukwaho mu bakinnyi bari buze kuba bahagarikwa mu ikipe ya APR. Undi mukinnyi tunasoza Mugisha Gilbert Barafinda. Uyu Mugisha Gilbert Barafinda rwose imikino yose imaze kuba yatambuka mu ikipe ya APR nta kintu yayifashije ku rwego rukomeye cyane, byatumye rwose aba bakinnyi tugiye tubavuga ari Clement, ari Mugisha Gilbert, Yunusu Nshimiyimana. Aba bakinnyi rwose bahagarikwa mu ikipe ya APR. Ese wowe nk'umufana wa ikipe ya APR cyangwa se Rayon Sport, n'undi mukunzi wa football mu Rwanda ndetse n'ahandi rwose na volley, mwese hamwe muravuga iki kuri iki cyemezo ubuyobozi bwa APR bufashe muri iki gitondo? Ese muravuga iki kuri aba bakinnyi? Ese bararengana? Nimwandike muri komenti muvuge niba si iki barengana aba bakinnyi. Reka tube twaza kuba twahurira mu bindi biganiro biri imbere. Nizere ko rwose komenti, like, share na ndetse na subscribe mwayiteyemo. Mugire umunsi mwiza.